Gdje ste ljudi? Evo nas ponovno u Whale Games. Evo ga, i sad ću ja snimiti giveaway, znači origin account ipak neću dijeliti, zato jer imam samo jedan account. Evo, to je ovaj moj account, Battlefield Bad Company 2 i FIFA World, to neću dijeliti, a ove ostale, to su sve igrice, tako da daću dva premium account hakirana, dobro bit će i sa premium security question account i to kasnije, evo ga. Znači jedan account radi na Mineplex-u, a drugi account ne radi. U stvari, daću obojici isti account, da obojica mogu ići igrati na Mineplex, koji su. Dobro, znači idemo mi na net. Ovo se provjerava akaunti ovdje. Dobro. Moramo da. Dobro, idemo rano. Hvala vam, imamo oko 45 subscribera. Nisam se nadao da će tako puno subscribera. Evo ga. 1, 10. Dobro, i sada ćemo vidjeti sretnog dobitnika. To je broj 23, broj 23, nije baš puno ljudi sudjelovalo, pa baš mislim, dobro, mislim da nemamo 23, ne, nema, idemo ponovno, 33. Nema ni 33. 7. Ja. 6. Gle. Ovdje je 8, a ovdje 6. Ja. 26. To mislim isto. Nikad neću raditi. 21. To nema, mislim. Nema. Ček. Ja sam gledao. 30 nema, 35 nema, 28. Gle, ovo nikad neće dobiti. 35. Nema. 42 nema. 10 nema. 47 nema. 25 nema. 32. O ne, ovo nikad neću dobiti. 38, 39, 1. Nema 1. 5 nema. 15 nema. 48 nema. 5 nema. 19. 43 nema, 28 nema, 30 nema, 49 nema, 5 nema, 12 nema, 3, 8, evo ga, imamo dobitnika, Ivan Vukadin. On je prvi dobitnik, čestitke, on je dobio Minecraft Premium account hakirani, radi na Mineplexu, stigao mi account, to je moj najbolji friend, mislim, najbolji friend preko Face-a, dobro, najbolji friend, dobro, njemu ću ovako dati i sada još jednog dobitnika ćemo dobiti, 7, ništa, 2, dobro, za sad imamo jednog dobitnika, 9, nema, 29, 39, 37, to nema. Koji je najveći broj? 39, idemo ovdje napisati.
39, tako će biti lakše, ali... Šest. I evo ga, imamo i drugog sretnog dobitnika, Adnan Bosnija. Znači Ivan Vukadin i Adnan Bosnija su osvojili Microsoft hakirani premium account koji radi na Minepluxu. Dobro, neka se Ivanu Vukadinu, njega imam na Facebooku, njemu mogu dati, a Adnan Bosnija u ovom videu će biti link od mojeg Facebook profila, pa on nek me doda i nek mi se javi i onda će dobiti premium account. Dobro, hvala svima što ste sudjelovali na Gajveju. Naravno, nemojte se ljutit, nemojte dislajkat, znam da će neki biti umorni, ali nemojte se ljutit, jer bit će još puno Gajveja, možda ćete osvojio hakirani premium account, a vi možda osvojite originalni, to vam je puno bolje, tako da nemojte se ljutiti, lajkati, više ne pratiti kanal, jer će biti jako puno Gajveja, moći ćete dobiti kupljene igre i tako sve. Dobro, to je bilo to što se tiče ovog Gajveja, vidimo se u sljedećem Gajveju ili u sljedećoj epizodi, pozdrav!